narušeni međuetnički odnosi, izolacija, 4 godine siromaštija, razorena ekonomija, kolapsvo zdravstvo. Za kakva Makedonija si ti? Ti nesi za lakva Makedonija. Ti ne sakaš porazi. Ti ne sakaš ponižovanja. Ti i tvojата zemlja zaslužujete повеќе. Работите да се вълнуват за мълчание, со наведната глава и стоење настрана. Na plaža беше.